One News għandu fideħ il-kuntratt ta' waħda mill-infermiera Pakistani li assistita minn nursing officer xtaqet toħroġ dan il-każ fil-beraħ. Fil-kuntratt li l-kumpanija Chrism Services Limited għamlet ma' 47 infermiera mill-Pakistan jingħad li dawn iridu jħallsu 3,000 euro mis-salarju tagħhom f'management fees. Il-kuntratt jgħid li l-infermiera irridu jagħtu istruzzjonijiet lill-awtoritajiet tal-isptar biex mill-paga tagħhom jaqtawlhom dawn il-flus u jpoġġuhom fil-kont bankarju tal-kumpanija Chrism Services. Mill-ewwel paga tagħhom l-infermiera jridu jħallsu 600 euro, imbagħad iħallsu 200 euro kull xahar għal 12 xahar. Wara jridu jkomplu jħallsu 85 euro fix-xahar sakemm jintemm il-kuntratt. Jekk l-infermier ma jħallax meta suppost jeħel interessi ta' 8%. One News huwa informat li l-Pulizija bdiet issegwi l-każ wara l-infermiera Pakistani tkellmu ma' kollegi tagħhom Maltin u ndunaw li l-iskema tista' tkun illegali. F'konverzazzjoni privata r-rappreżentanti tal-kumpanija jinstemaw jgħeddu lil wieħed mill-infermiera Pakistani li mar jilmenta minn dan il-kuntratt. It's not your interest in the money. I know that you are fishing. All right? You don't want to pay. Don't say all right. Do not pay. Għalulu li legali jew mhux il-kuntratt ta' bejniethom se jibqa' japplika. Eddew ukoll biex jaħsibha sew qabel ma jaġixxi. No, think tonight, think properly. Think. F'ċertu ħin l-infermier jagħti x'jifhem li qed jirrekordja l-konverzazzjoni u din kienet ir-reazzjoni tal-Maltin. One News huwa informat li minħabba nuqqas ta' infermiera f'Mater Dei 120 infermiera ġodda se jkunu qed jidħlu fl-isptar uħud minnhom Pakistani.